Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Halo guys, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama Ondel Mama guys. Oke guys, ini banyak banget orang guys. Aduh, pada ngapa ini guys? Kita lagi melihat ondel-ondel guys. Wah, banyak anak-anak guys. Wah, suka banget ondel-ondel guys. Ini ondel-ondelnya memang cakep ya guys. Warna ungu guys. Wah, warna kesukaanku ini guys. Wah, bocilnya guys lagi menatap wajah ondel-ondel guys. Hebat, mereka berani ya guys. Oh, banyak banget orang kan guys. Wah, ada kereta juga guys. Tuh, kalau mau jalan-jalan bocil bisa naik kereta guys. Mantap guys. Wadidaw, banyak orang guys. Wah, seru guys jalan-jalan pagi di sini guys sambil melihat ondel-ondel. Mantul. Wah, ada kuda guys. Ayo, siapa yang mau naik kuda? Awas bocil, ada kuda. Wah, kudanya angguk-angguk guys. Nih si dedek bocil cantik, dia nggak takut kuda guys. Wah, kudanya lagi menunggu guys. Menunggu ada sang pangeran datang untuk menunggangi kuda. Wah, itu udah ada bocil guys naik kuda. Oh, asik juga guys jalan-jalan naik kuda ya guys. Bocilnya berani guys. Wah, mantap guys. Oke. Wah, ini ada badut Mickey Mouse guys. Wah, asik-asik guys. Kita dihibur sama badut Mickey Mouse. Wah, dia mau tos guys sama bocil. Wah, mantap. Dia joget guys. Asik. Velocity. Dadah Mickey Mouse. Iya, dia bisa velocity. Wah, ada ondel-ondel hitam guys. Baru datang. Oke guys, kereta lewat guys. Tut. Minggir. Oke, dadah. Oke guys, ini dia ondel-ondel hitam guys. Wah, di manakah pasangannya guys? Pasangannya lagi berjalan guys menuju pasangannya yang di sini guys. Oke, kita tunggu guys. Check it out. Itu dia guys pasangannya. Wah, baru sampai guys. Ini dia sepasang ondel-ondel hitam guys. Oke guys, saksikan terus guys.
ondel-ondel menari guys. Kita temukan banyak ondel-ondel di sini guys. Check it out, check it out. Ayo guys, kita ikutin ondel-ondelnya guys. Akan kemanakah dia pergi guys? Oke, kita ikutin terus guys. Ondel-ondel menari, ondel-ondel hitam. Sepasang ondel-ondel menari berwarna hitam. Ekek. Oke guys, sampai di sini dulu guys keseruan kita hari ini guys, mengikuti ondel-ondel guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.